Kaburom berkecing ayu kolong syotrai ba oblei jingi hagan kapor ke bamanta. Ban ngai ku blei ya ka program komite ke bela ibit yang hagan kapor. Ban kum juru ngai ku blei ya pi wei po wei par ki kun samla ki het ki bari ki pas nong ki para thau le se ki bela ya sio ru le ma kor ke jimpen sawa hagan kapor ke bamanta. Oblei nyo kar ku le meng tin ke bang sa sam chapi hagan kapor. Deshabnya syushu syakmat lembaga jingkren ke jonga tungin IT hotrai lembaga jing dua. Hukpa jingi ibaha beneng kalau bakhoi ke tengga jomi. Wan ka hima ke jomi balong kaman ke jomi hak hendak kumbah. Kumne trai wan hajan ke jomi ke trai hen kapor ke pemta. Shua trai bang kren ke trai to ai ke trai pensat demen sim bakhoi ke jomi. Ba jing start beneng ke jomi. Balong batai ke trai ke met ke jomi ke palang kumju ke trai ikun samla bat baru belawan yasyo ke kapor kam tam yang abakren ke nyai ti hakat dengan jong Yesus Kristus lembaga jing start ke jong men sim bakhoi pat lembaga jing start berjing alam ke jong mi katrai banta pahala kata amin ke kai bang ko ban sam shapi hakat kapor ke bamanta ke dai shapang ke jing pen shoy ya Yesus Kristus hari klau habangi kirani shapang ke jing pen shoy ya Yesus Kristus kenma ya kan ke jing jai ke jing pen shoy ya Yesus Kristus hari klau la tho ke haki lai teri gospel kata kade gospel ka jong Matius kalong basau kade khot baningkong hadu khatwe gospel ka jong Markus kalong baningkong kade khot bakhat ar hadu khalai gospel ka jong Lukas kalong basau kade khot baningkong hadu khalai bar kum juru la thu lapan shoy Yesus Kristus kata kade kat mushtish ki hablu kalong ba a kade khot bakhat pra kalong basau kade khot bakhat san Heroi hagan kapor ke bamandang akwa bang pensyong norim jika jika ke jong apat kan kuma gospel ke jong Matius kalong basau kan baningkong haduk khatwe namar baru lai tri gospel gi thu ye ka juhi ke jingja de hagan kapor shubing niach pentik jeli ban puson ye kan ke benta kan kuma gospel ke jong Matius kan basau baningkong haduk khatwe akwa shaban ai ka tukan ne ke jinglang khmat ke jinglang prang syapang gospel ke jong Matius ya gospel ke jong Matius la thoking da Matius bat ya Matius la khotru da Lebi Matius ude unong krong khajina nan ong pat da unong lum khajina namar kadai tax collector umde unong krong babat da kabul Matius ude unong lum khajina bat ya unong lum khajina la yutip ba ude ubriu ba po tam ubriu bajabo ubriu bam klop ubriu bam sap bakum ta terter berkiji ukam tam bar ki farsi kimju man bar ya bam rangkat ya rangkat bat ki nong lum khajna Henry Matius sabala khat da Yesus Kristus ula ino ya kita baro ke jinglong ulong lum khajna bola but ya Yesus Kristus baru long uwei usanran jong Yesus Kristus nak ki armut kisanran ki baningkong bat wala long ru uwei nak ki armut ki apostol bat hadu bengi yo menta ya kan ya gospel ke belakang gospel ke jong Matius kan mau ru khabong gospel ke mod khubor ke babha henry kam de khubor ke babha shpang ke baro ke khubor ke babha shpang ke jong Kristus kan mau ru Matius ke mod ke jing ai ublay ne ke jing ai subha ke jong ublay the gift of God or Yahweh laong belatho ya gospel ke jong Matius na Jerusalem lani na Antioch house nem sabusan ne sanpusan ne HK hagaya ke jong Kristus but ya gospel ke jong Matius ken lapia hagi arfu prat lik lenong but syaja nyopu wei kali ki dekat kenang man pensuk ekinong pule ya gospel ke jong Matius te ha kini kapor ke bamantangan pensyong rem ya gospel ke jong Matius si kembang ong yepi sapule mapi ki wei pat ki gospel here wala katangan pule paro ki benda here ngasyut hu kana lengkot syapi kenang bangin nyo ye jika hina kane ke gospel ka kerpat ya pi pen sapule mapi ya paro kini ki jingja kat kum ki dikat ki jongka gospel ke jong Matius kalau besar berbandingkong halu khatwe Heringinya kam syakmat juga kenyat nak du
kejing wan mi no uji sukres nak kejing penbaptis. Anda uji sukres ladap ya kejing penbaptis da Yohanes unang penbaptis. Mensim bakhoi awan hiar na beneng kum kaparo. Bala syong ha uji su. Bat kasur na beneng kelawan bakala ongkum ni. Une ulong ukun jonga uba iye. Ha uba ngasubai. Bat haba uji su lo mi na kata jonga jing penbaptis da Yohanes penbaptis. Layalam no ya uji sukres da mensim sikari klau. Pensyoi da usatan. Kerkuma gospel kejong Yohanes kalau besar kerker baar pusau ublei ulong mensim baken mau layalam ken da mensim sikari klau kemot da ublei. Anda layalam no da mensim sikari klau ya uji sukres pensyoi da usatan. Uji sukres ulah syah cingit sapo singi sapo mit. Bat hakata kapo ulah tengan. Bat haba ulah tengan unong pensyoy badai usaitan lawan ha uji sukres. Bat ulah pensyoy kecing pensyoy kebanding kong. Kata kedai lada melong ukun ublay. Tu hukum yakin mau bakin long kikpo. Henry uji sukres hakata kapo ulah penpaitin bola ongkum ni yo syaitan latho tang da pu bon im ubriu Henry daktin baro wami no nak sentur ke jong belai anda kum ta unu syaitan habu yosnyo dia kata bo uji sukres pedan kam nak kecing tho syaitan ru ulah kwa pedan kam nak kecing tho ulah yalam no ya uji sukres cakan nong ba kabakhoy bola bu ya uji sukres halo jaga tudong jaga temple bat usaitan ru namar ulong basian bat ubacalak bah upandan kam ya kecing tho bodo ong ni lada melong ukun ublay to peno ya ladi nabala tho on ai hukum ya ki angel jeng usha phang jong mi bat kinra yame haiti jongki bat yo bakumno menjentut lagi kejat ha umau uji sukres upan paikin pat yo satan balong kum ni latho menam tenju yo try ba ublay jome hakata apo usatan kabos nyo umler kam nya kata kaba ule ni kong layalam no yo uji sukres yo lum ba jong Walaupun ia ke hima ke pertai baru mereka buram ke jong kumusaitan baru loong yu Jesus kumne kita kiki baru ngan saai hami lada metem bat mani yanga habiasnyo yakani hatu Jesus Kristus umane ungsim laman Jesus Kristus pen paikin padu ong kumne kilet no meu saitan nabalatho men mani ya utrai uba ublay jome tang ya uhi men syakri hakata kapo usaitan ba yasnyo kata la pet no la ino yu Jesus Kristus bat hakata kapo ki anyal kilawan na beneng bat kla syakri ya Jesus Kristus ken mau ngasi thu kana lengkot ya pi kana kapo sak pule ma pi yang baro ken mau ngi pule ya kane ke jingja ke bashisha kamdai ke jingja puriskam bat kan dia kan ke jingja ken labatai do mensim bakhoi akisan ran ke jung la persa nama kata sakila bantho ikan ke jingja nama ha kan ke por ki senran kim sul adon rengkat bar uji sukres ke jipan show ya uji sukres re kila bantho nama la persat eki do mensim bat do mensim lahi kai ki parok belaburi kumbala ong da uji sukres kan habangi pule ya kan ke jingja ke kebetan kam yang ngi bangin kinma ke beningkong layalam da umensim ya uji sukres syadi klau pan shoy u da usaitan kene kan pauru yang ngaya pi anda ngiladap lembaga jing pun baptis
Ya kaman ka jong belayan pendap. Kebau Yesus Kristus. Kasdang ya kejinyak lenti ke jong ka jong pi. Bangin sya shibun ke cipen shoy ki ap yang ai pi. Kemat pen shoy ya Yesus Kristus. Kata ka dikecingkai ke bandingkang. Andai ladap lembak ke cipen baptis. Lapan esok yang ai pi ha ka balang ka kami kami absol. Kalau ngebaan ka dekat ke belai pra hadik basapua. Batkan ma ka cipen shoy ru kala ap yang ai pi. Kumbalapan shoy ya Yesus Kristus hari klau. Wat ong bangam tang along Kristen mentang lathon ke balang apan baptis ngalai baro em kasdang ya kejimpen shoy kasdang ya kejingai lenti jong ajong pi kum Kristen pen perang ya kejingai ke jong pi bat hawi pule ya kan kejingja ke pasisha kan mau yuan poi ru ya kini ki sapo sngi sapo mit don shibun ki sapo sngi sapo mit ha ka Bible kebangi day barakan mau. Herai, kami kerana siapang gajing syajing it kejong Yesus Kristus sapo singi sapo miet. Ken mau ken haga Bible ru. Adon laingot kiba syatngan ne syajing it sapo singi sapo miet. Banding kong nak testament ke pertama nyitip ya kata kebangi la pule menta. Utrai ba boleh jong ayam pi Yesus Kristus. Bat nak testament ke bariam ken. Adon arngot. Uta udai banding kong Moses. Moses la syajinget sapo singi sapo mit la syatngan banto ispau teleki hukum kiba oblay ula ai haulum Sinai kata angin syamken kakum kitab Genesis kalau wanyo ke khat ar haduk bakhat nyo bat ubaar u Elijah la syatngan sapo singi sapo mit banyak lenti halban poi kerja kabla khot u Horeb ulum ublay katangin syam kitab kebeningkong jengis im kelenong kabas khat kenai kena khat bakhat pra teha kani kapur ke bam tang latip kanung ki beri ke blasya cingin aka Bible ke blasya than sapo sing sapo ngit teha kani kapur ke bam ta yin pai pat si lai tali ke cipen shoy ke jong usaitan ke bang lapule palai thu meneru ke mau ke cipen shoy ke beningkong kebos syaitan lapan syai kadai lala melong ukut ublay tu hukum yakin ki mau bakin long ki kepu usaitan uang lala melong ukut ublay tu hukum yakin ki mau bakin long ki kepu temar utiap bau cisu tengan kadok juga tengan katlot kata persyang pen syai Yesus Kristus pen hak no Yesus Kristus dah kabah hukum yakin ki mau bakin lampu bau Yesus Kristus umbam no. Henry Yesus Kristus pun paitin yau satan kum ni. Om tang da pu bon im ubriu Henry da tin baru kwa mi no action tur ublay. But ya kan ni ke pun paitin ke jong Yesus Kristus kan Yesus Kristus usat awak perken mau na kitab Deuteronomy kalong bapra kada khot ke balai. Jiken kin ki boong kum ni. Ula penrit te yami bola sya ini bansau tangan bat labsa yami ndaka mana ikaba mem jutip lam neki kpa jumi kim jutip kenang ban an pentip yami ba obriu im tang do okpu Henry ba obriu im dak tin baro wa mi no ndaka sentur jong utrai pi kene ka ba Yesus Kristus wasat Ampen yau satan bencubap yau satan. Bad ia kecing pensoi kabar satan ul angkum ni. Lada melong ukun ublay. Tepenok ia lade. Nabalakha pi kecing sian kejong setan. Un ai hukum yaki angel jong u syapang jong ni. Bad kin ra ya me hikti jong ki. Bad yo kumno me jentut. Ialah kakjat ha umau. Usaitan hang ni pen kami kecing tho Henry dak baong. Da usyakri jong trai. U David. Kata kadai nak kita disam ke nambar ke bakandai huwei ke dekat bakat wei bakat a. Kentin ki bang kum ni. Naba un hukum ya laki angel syapang jong ni. Pan suma dia me hakilenti jong me baro. Kin ra ya me hakikti. Bayo men jantut. La ke kejat ha uma. Pi usaitan ru usat
nak ke jing thak ke bakon ke jing kai ke bangi yo nak ni ke jing pun shoy ke ba usai tan pun kami kino ki priu ki bajan ki jong pi ba pen hap no ya pi ki tin ki jong image ki jong pi ki tin jong ipa jong pi ba hing asam ke jong pi usai tan la penan kam ba pen hap no ya pi nama kata gini ismi ki bam tan shibon ki priu ki bakam ba ki long ki priu ke jong belai Henry dan shibon ki ba hikai bakla nama kata husia usai tan ula penkam ru nak jing tho hari om nak jing tho ka ba blai kren hi ma kare dak jing tho ka ba kren dak ri khoi ba dak ngai kema kata husia bala ong pastor kumta ong nong yala kumta kedeng jing ma ba ong kumta hari kema ba kren dak blai ba kedeng jing pher ba kren ti sakri ki jong blai ba kema jing pen shoy ka ba khadu ba ka jibab ka ba khadu o jis ke suai jing pen shoy ka ba khadu kita kiki baro ngasai hami lada medam pat mani yana ti lakwa ban syak mani ba ujus kes mani yo ti Henry pi ujus kes pat ulong besian ulong besian jenut kem kaparo sian kem bose ja ujus kes ulong bas champang bat besian ma de kun jomblai ujubab kum ni yo satan ukun hian kilai no me usatan na balak ho men mane yo try ba blay jomi tang yo hi men shakri kata por satan isnyo kata pet no ke jingkai ke bangi yo ke balai usatan ulah ban kamti ya ke bam dei ke jong ke perthai kam dei ke jong la thau do blay ke dei ke jong blay ke bane ma khando ke jong blay usatan kamti ba ka dei ke jong re kam dei hari balai kamti namar ki beriu ki ba iem hakan ka sla perthai la iem ba jinglong ka jong saitan la iem ba ki lai burom yo saitan kimsem lai burom shi balai nama kata o kamti wala kam dei ka jong rayus Jesus Christ upan phai tien na ka jing tho ba ong ba men mani yau trai ba oblei jomi tang ya uhi men shakri us saitan upek jika jing tot jang kadok ka jang pi padu kuat bangin hap no jika jing dei ka jing bat belai kumba kuat open hap no jika jing dei ka jang Jesus Christ bat kupa heringa ong ya pi kan mau ikan tin ka bu Jesus Christ ong ji sanran jing ka bergat semani ka ku gospel ka jang Matias kalau at riu ka khat ka sa ku we o Jesus Christ ong kum ni do sharai to duai ru bapinam lek siapo ka jing pen shoy kemen siam chi sha ka smart Henry ka dok ka klan mun sen kemen sim chi ka klan kemen sim ding ka asyakri ka dok ka klan mata usatan upek ka jing klat jaga dok jing ku apan hap no yang ai pi ring ang pi syarai badwai syarai jai minat pulih tinggal jong blai jai minat bentrel makam ka jong blai pilaban ai jubab yo satan baik saitan amla ban lek persyai pi bayai duai ru pila ban klanya jinget ke jampi ba syushu husia ke perasaan usaitan la ban bang yang ai pi lagi pun jai lek ke shortcut lek da kumni lek kumdai pilong beruspa lek da kumni kumtai piman briu pilong kumta ni pi dei blai ba ai ke spa saitan ai oh Henry ban la ban ai ke jing suk ke ba ai blai pat ke jikai ke bakhadu bangi yo na kane ke benda bun sengi Kristan ki wang kumne namar ngi dei Kristan su sngap be chu sha be namar lo ang ke jingi kaisha lada ong briu kumno snap be lada sho briu snap lada pen sho du sungai be lada ong no briu sungai be namar dei Kristan la ko ban ong ya pi pai shu Jesus Kristus langit ya pendam no sai jale ya sai ka hok ka jong pat ucap rude kum chu keng yang ai pi ka nyon kam ban sai nyon kam ban yale pen job ya ka pen shon nyon kam ban ya sha or ai lat ba ki wi yu ya pi taw na war pi dei kus nyon ka hok ban ya sai nyon ka hok ban yale nyon ka hok ban ai chu ba ki dia kan ka por ka ban ko aru ban ong ya pi chen ya how Chris ujus kusun ai ka chin job ya pi Biar rap ya kecing penshoy ba pima ai chim jom pima la kasi. Sibun kecing penshoy ki ap pi.
Nama pilong ke Kristen, pilong ke bangai. Kering ai jing job yang ai pi, nama uji suku sulai job, ke jing pensyol. Kandu yang aku an pule, kestis ki habru kalau besar, kebakasan. Kintin ki bangkum ni. Nama arngim don orang ba ling do, ubom la, bias yolem. Bar ki jing telot jongi, Henry, yo walaupun show ki ai baro, serngim yengi Henry kelampo. Pi, apa ni show yo Jesus Christ Henry, shima lepo. Hingga api pun sini siapa show yikum lepo, bat ni lepo. Henry kan mau, pai yo Jesus Christ. Nama kasih tis ki habru. Kalau ngeba kadang berkapra, jikin ki bangkum ni. Namar hagabama uhi ula sya habalapan show ya ula ken ban yarab ya kita kibalapan show pi Jesus Kristus yarab lu yang IP bat ula ban yarab namar ula mat ke cipen show ula job bat yarab lu yang IP bengin job dan bagi cipen show jangan perkai yang saitan hai show Jesus Kristus hagan kapor ke bangta terus yarab mereka jinglong Kristen gitu terus yarab yang mereka jinglong ukun sama, ukun sama. Tuh ya Rab yang kejinget kejongan. Tuh ya Rab yang penelait dari cipen syoi kita. Amin. Amin.